yakak batas toko Kristo. Kashel yakak batas toko Kristo. Kashel yakak batas toko Kristo. Mabasuton tapat ko. Aye bokbokol tas venta Cristo. Aye bokbokol tas venta Cristo. Aye bokbokol tas venta Cristo. Mabasuton tapat ko. Manchuk me contro ya yelon yanti. Manchuk me contro ya yelon yanti. Manchuk me contro ya yelon yanti. Mabasuton tapat ko. Tejone, pinashkota ya kontas kaita el que tatik diose. So te acabas de Jesucristo Ichion, te chink ayo hele, hamal ya botik. Tem ayo dita contra en él, manchuk. Tem ayo de contra en él. Menel te acabas de Jesucristo, te hasta bala medale. Pushpal ayo tawai, te acabas de Jesucristo, te hasta bala medale. Maon kermanatak. Asmakol ta usin el leukte, te acabas de Jesucristo Te bante beka, te acabas de Jesucristo Maba ichota muklea. Y hani hichotita oriata kermanatak. Uno potantik akan chodite Jesucristo Manching ma ay contra en él. Manching ma amach amene hilotik. Hichuk. Despicta yotane. Dajil bante pakalas kotsako. Evidil binas konditas tol de Jesucristo, okay? Yakil dik bakalas kodik sa de Jesucristo. Tachul chanta by Cristo. Tohon tachul chanta by Cristo. Tohon tachul chanta by Cristo. Mabasuton tapat Melel, te meter con escopetik la vais tohon. Te tik cheva hawatana, tik suda tapata. Obolaba hermano. Que lástima te vete la chone de Jesucristo Ichipal ka la pasisha de adale y te mecha se ta pacha muelta Obol batik hermano tak Ichipidel te hone te ya contas paselek te adale Mashkal te mere fue mishkune Mashkal te mere te konish ayonishe Como te apóstol Pablo taname isla yal Mashkal te videl mere te honish te kinale Sub mashkal te mere te konishe Anash ya me pas bel ta kun ya te kabartik Jesucristo Te cada le hasta zin te kabartik ya me kill bandia ya konsin shi te apóstol Pablo Le ya shainona tasvatelora Le ya shainona tasvatelora Le ya shainona tasvatelora Ich masuton tapa